iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya. Abahagarariye imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahamagaje imyigaragambyo yo gusaba leta n'imiryango mpuzamahanga gufasha gukemura ikibazo cy'intambara imaze kuhayogoza. Twaje gusaba ibihugu ngo by'Ubwongereza cyangwa Ubufaransa kubereza memuko ngo tubamenyeshe ko byose bibabazaga amahanga, bibaza abakongomani kubona ibyose biba ayo mahanga avana ibihugu bikomeye bigahora. Uyu ni umwe mu bitabiriye imyigaragambyo yabaye kuri uyu wa kane. Inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi muri Kongo ziratangaza ko zitemera ibisabwa n'abakuru b'ibihugu bahuriye muri Angola basaba uwo mutwe guhagarika imirwano bagasubira mu birindiro bahozemo. Mu Bushinwa COVID-19 yongeye kwiyongera buri munsi kurushaho, niko na gahunda ya guma mu rugo ikwirakwira ku buryo biteye impungenge abashoramari. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu uyu munsi yateranye byihutirwa kugira ngo irebe niba yakoresha anketi zo mu rwego rwo hejuru muri Irani. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu Bushinwa COVID-19 yongeye kwiyongera buri munsi kurushaho, niko na gahunda ya guma mu rugo ikwirakwira ku buryo biteye impungenge abashoramari. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilindi. Minisiteri y'ubuzima y'Ubushinwa yatangaje ko mu masaha 24 ashize abanduye bagera ku bihumbi 31,444. Niwo mubare wa mbere na mbere munini w'umunsi umwe kuva icyorezo kivutse bwa mbere na mbere mu mujyi wa Wuhan mu mpera z'umwaka wa 2019. Muri iki cyumweru kandi leta y'Ubushinwa yavuze ko COVID-19 yishe umuntu umwe wa mbere muri aya mezi 6 ashize, bityo abo imaze guhitana bose hamwe mu gihugu cyose kuva itangiye mu 2019 rero ni 5,232. Mu rwego rwa politiki ya leta y'Ubushinwa yo gukumira icyorezo 100%, imipaka ahanini iracyafunze, naho imijyi myinshi yongeye gukaza ingamba za guma mu rugo. Urugero rw'umwihariko ni nk'Izengzu ituwe n'abaturage 6,600,000. Abaturage bagomba kuguma iwabo mu gihe cy'iminsi 5 badasohoka guhera kuri uyu wa kane, kereka abajya kwa muganga cyangwa guhaha ibiribwa. Umujyi wa Zengzu ucumbikiye uruganda rw'abanyatayiwani rwita Foxconn, rwa mbere runini ku isi rukora telefone zigendanwa zo mu bwoko bwa iPhone. Abakozi barwo bahagaritse akazi bajya mu myigaragambyo muri iyi minsi ku bibazo by'imishahara. Ejo n'ejo bundi polisi yarabashakije ihondagura bamwe muri bo. Abashoramari bafite impungenge ko ubukungu bw'Ubushinwa bwa kabiri ku isi inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushobora gusubira inyuma. Nk'ikigo cy'imari Nomura cyo mu Buyapani gikora urugendo mu Bushinwa aho biteganijwe ko azabonana na Perezida Xi Jinping. Mugenzi wacu Fide Niyongabo niwe duteguriye iyi nkuru. Umwe mu bategetsi bo muryango yatangaje ko vyitezwe ko urwo rugendo Charles Michel azogira mu Bushinwa ruzoba mu ndwiza. Urwo rugendo rubaye mu gihe hari impari zikomeye hagati y'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburaya ku kugene vyo vyifatamwo ku bijanye n'imigenderanire n'Ubushinwa. Ni mu gihe hari impungenge ku nyifato y'ico gihugu ku vyerekeye agateka ka muntu no kugena ico gihugu kigeramiye Taiwan hamwe no kuba ico gihugu gishigikiye Uburusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko isaba ibihugu vyo mu burengero bw'isi kuja hamwe ku vyerekeye Ubushinwa. Yamara bimwe mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburaya bifitaniye imigenderanire ikomeye mu vy'ubudandaji n'Ubushinwa siko bibibona. Ubushinwa buriko burondera kwerekana ko ataho buhengamiye ku ntambara iriko ibera muri Ukraine. Yamara abitegereza ibintu babona ko bushigikiye Uburusiya, igihugu bicuditse mu vya diplomasi.
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Abategetsi muri Ukraine bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo umuriro wongere kuboneka mu duce turimo n'umurwa mukuru, inyuma y'ibitero by'Uburusiya byibasiye ibikorwa remezo by'icyo gihugu. Turacyari kumwe na Fidel Niyongabo. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu uyu munsi yateranye byihutirwa kugira ngo irebe niba yakoresha nketi zo mu rwego rwo hejuru muri Irani. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilindi. Inama yabaye bisabwe n'Ubudage na Iceland. Umushinga w'umwanzuro wabo warushyigikiwe n'ibindi bihugu birenga 50 kugira ngo bawuhe imbaraga. Byahagurukije abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'Ubudage, umutegarugori Annalena Baerbock na mugenzi we wa Iceland Madame Pordis Kolbrun Gylfadóttir, bigira ubwabo bwite i Geneve kuwumurikira no kuwusobanurira inama. Mu ijambo yavuze ayifungura, komiseri mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu Volker Turk yavuze ko leta ya Irani ikoresha ingufu z'umurengera zidakenewe ku baturage b'inzirakarengane. Yagize ati bigomba guhagarara kandi ababikora bagomba kubiryozwa. Ubutabera n'ipfundo ry'uburenganzira bwa muntu. Volker Turk yasabye inama gutora icyemezo gishyiraho komisiyo yo mu rwego rwo hejuru yo gukora anketi. Yemeza ko kuva mu kwezi kwa 9 gushize leta ya Irani imaze kwica abantu barenga 300, ariko umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri Irani ukorera mu buhungiro mu gihugu cya Norvege witwa Iran Human Rights wo utangaza ko abamaze kwicwa ari 416 barimo abana 51. Komisiyo yo gukora nketi izaba ishinzwe gushakisha amakuru ku bwicanyi bwa leta ya Irani ku baturage bayo n'ibindi byaha byo guhohotera uburenganzira bwa muntu, kuyashungura neza n'ubushishozi no kuyashyingura neza kugira ngo biramutse bibaye ngombwa azaba intangiriro y'imanza mu nkiko. Komisiyo igomba kwita no ku byaha bishingiye ku gitsina. Barakoze Thomas Kamilindi na Fidel Niyongabo batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umutwe w'ingabo w'ibihugu by'akarere, mugenzi wacu Temistokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Iyo nama yari iyobowe na Perezida Joao Lourenço wa Angola, akaba n'umuhuza hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Yitabiriwe na ba Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi unayoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kuri ubu na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yarimo kandi uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, akaba n'umuhuza mu bibazo bya Kongo washyizweho n'ibihugu byo mu karere. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda wari mu bagombaga kuyitabira ntiyabonetse. Yarahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta. Mu byabo bategetsi banzuye nk'uko bikubiye mu itangazo rihuriweho bashyize ahagaragara nyuma y'iyi nama, harimo ko inyeshyamba za M23 zitangira kuva mu bice bya teritwari ya Rucuru n'ahandi zigaruriye bitarenze iminsi 2. Iri tangazo rivuga ko ibice byagenzurwaga na M23 bizajya mu maboko y'umutwe w'ingabo w'ibihugu byo mu karere, aho ingabo za Kenya ubu zamaze kugera i Goma zizoherezwa muri Bunagana, Rucuru na Kiwanja. M23 ikaba yasabwe kutarenga imbibi z'ibirindiro byayo bya mbere arizo umuhora wa Sabyinyo, uduce twa Bigega, Bugusa, Nyabikona, Mbuzi, Rutsiro na Nkokwe. Mu gihe M23 yabitubahirije ibyisabwa, naho abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bakazatanga uburenganzira bwo gukoresha ingufu mu guhatira izo nyeshyamba kubyubahiriza. Aha bakaba banasabye ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zikomeza koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo. Mu bindi abakuru b'ibihugu basabye kandi harimo guhagarika inkunga yose yaba iya gisirikare n'iyo mu buryo bwa politiki ihabwa inyeshyamba za M23, iza FDLR n'indi mitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Abakuru b'ibihugu bakaba basabye ko igisirikare cya Kongo FARDC, umutwe w'ingabo zo mu karere n'abagaba bawo ku bufatanye n'umutwe w'ingabo ziri mu butumwa bwa Loni muri Kongo MONUSCO bigira hamwe ibyerekeranye no kwambura intwara abarwanyi ba M23 no kubashyira mu bigo, hanyuma bakazatanga integuro yabyo mu nama itaha y'abakuru b'ibihugu.
Ku birebana n'imitwe y'inyeshyamba iva mu bihugu bituranyi iri mu burasirazuba bwa Kongo, aba bategetsi bemeje ko iyo nayo itangira gushyira intwaro hasi ikayoboka gahunda yo gutaha mu bihugu ikomokamo bitarenze iminsi 5 hagendewe ku biteganywa mu nzira y'ibiganiro ya Nairobi. Abo kandi banzuye ko ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'imitwe y'inyeshyamba yirwanya y'imbere mu gihugu bisubukurwa mu gihe kitarenze iminsi 10. Hanyuma ibiganiro bigamije gusubiza mu buryo imibanire yatosekaye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigasubukurwa hagamije gusubiza ibintu mu buryo mu gihe kitarenze iminsi 60. Hagati aho inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi muri Kongo ziratangaza ko zitemera ibyavuye mu itangazo ryaraye rishyizweho umukono i Rwanda muri Angola n'abahagarariye intumwa za Afurika y'Uburasirazuba, Afurika yunze ubumwe, Kongo n'u Rwanda. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Bwana Canisius Munyarugero, umuvugizi wungirije mu bya politike w'umutwe wa M23, abanza kumubaza uko bakiriye ibyo byatangajwe nyuma y'inama yabaye kuri uyu wa gatatu. Bwana munyamakuru, ndagira ngo ngushimire cyane, nakubwire ko icyo mbajije iyo nama ya Angola y'u Rwanda ntabwo twayitumiwemo, ndetse n'ibyavuyemo ntawe bitumenyesheje ku buryo buri officiel. Ikindi cya kabiri, uzikane ko mu by'ukuri tuvuga ngo bafashe umwanzuro ngo tuzamuke tujye muri Sabyinyo ni Kongo, Kibumba ni Kongo, Ruciro ni Kongo, kandi aho turi iwacu. Sabyinyo ngira ngo ni ishyamba, ni parike nationale, ni ishyamba riva mu ngagi n'izindi nyamaswa zimeze nkazo. Ntabwo rero numva ko bakwiye kuducira mu ishyamba ngo tugiye mu ishyamba ngo dusubire muri Sabyinyo. Hose ni muri Kongo kandi hose ni iwacu. Babahaye rero umunsi w'ejo, baravuga bati nimutabikora gutyo ingabo z'ibihugu by'umuryango w'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba zirabarwanya. Mugiye gukora icyo ubu? Bwana munyamakuru, ndagira ngo ubutwe izo ngabo z'umuryango w'ingabo z'Uburasirazuba EAC naho ndashidikanya ko zikwiye kuza zirwanya FDLR zakoze ishyano. Twebwe M23 nta muturage twishe, nta mahano twakoze. Barasira kurwanya bakoze amahano barwanya M23. Ikindi cya kabiri, M23 turi iwacu ku butaka bwacu. Abakoze amarorerwa barasimbuka bagafata twebwe. Icya gatatu, urabizi ko mu Rwanda muri 1994 hapfuye imbaga y'abatutsi miliyoni saga. Abo bantu bose bapfuye amahanga arebera ku manywa y'ihangu izuba riva. Uyu munsi nibo muryango n'ubundi uzaza uze kuturwanya, mpamya ndashidikanya ko bagiye gukora jenoside ya kabiri. Ariko babivuze nubwo bwose wibaza ibyo bibazo, bavuze yuko nimutubahiriza kiriya cyemezo cyo kurekura aho wavugaga ko muri iwanyu mugasubira. Iyo uvuga ngo ngaho witiwacu uracyashidikanya ko hano turi iwacu, uradushidikanyaho. None se niba udushidikanyaho, waba udushidikanyaho ukemera FDLR? Ikibazo ntabwo ari ibyo nemera, jyewe ndavuga uko wabivuze, kubera yuko ndanga kugira ngo byitwe ko ari njye wabivuze, ko ni wowe ubivuga gutyo kandi urabyemeza, kandi ibyo uvuga ubifitiye impamvu. Uri muri Kongo, uvuga ko ufite n'icyo urwanira, ahubwo genda kubaza bariya baravuga bati niba utavuye aho ngaho, niba umutwe wa M23 avuye aho ngaho, turashyiraho imbaraga za gisirikare. Uriya munsi babahaye nugera mutarahava bakabarwanya, murakora iki? Turapfa. Ubwo niba dushobora kuza tubeho. Ni ukuvuga rero ko mwiyemeje kuhaguma igishaka kibi. None se ubundi kuhava napfa nubwo umwanzuro wakabaye mwiza kerekana ko turabagabana, bakavuga ko turahindura Abarundi, abandi turahindura Abanyangora, abandi turahindura Abanyakenya, ariko bitari icyo tuhava tugiye. Ubwo niba butanga tuzabwiganaho nabo. Angola ntabwo mwari muri yo, ariko i Nairobi ho mwari muri yo. Ubu ni ukuvuga ngo baramutse babatumiye mu mishyikirano yindi mwajyayo, cyangwa no gutegereza uriya munsi mukavuga muti reka turebe ko batugabaho ibitero? Ntabwo twakwanga imikirano igituma imishyikirano ibaho ni ukugira ngo ntibicare bajye inama bumvikane. Bose uvuga uti njyewe ninkubona ndagutuka nkurye, amaze kutegereza amwishyariye rero nibwo yabaye basize kurinda. Igituma dukenera kwicara n'ibiganiro kugira ngo tuve muri izo ntambara, tuganire, tuvuga tuti mureke kutujya, mureke ibi n'ibi, mureke amabere yanyu, mureke ubugome, mureke ibibi, tujye mu ruhando rw'amahoro. Ibiganiro turabyemera cyane 100%. Ariko igituma batabatumira mu biganiro nka biriya biba byabereye Angola byo mubibona mute, mubivugaho iki?
umurundi azicara afatira ibyemezo ndi umunyekongo, umunyarwanda azicara afatira ibyemezo ndi umunyekongo, umunyakenya azicara afatira ibyemezo. Kuki tudahamagarwa gutega inama tubyumve kimwe? Ubutumwa noneho M23 ifite bujyanye na ririya tangazo ryasohotse n'ubuhe ku muryango mpuzamahanga no ku barisohoye? Ubutumwa natanga ni uko ngira ngo n'abatuye isi n'abayobozi bashyira mu gaciro bakamenya gutandukanya ikibi n'ikiza. Ntabwo twakoze amabara nka FDLR, ahubwo ntangaza ngo FDLR ihabwe intebe bashake kudukora ku butaka bwacu batuze muri FDLR. Ibyo bintu bibaho. Nagira ngo abanyumva bose bateze amatwi, iyo miryango mpuzamahanga nishyira mu gaciro abanyagihugu, abenegihugu bahabwa uburenganzira bwabo, abahunze n'abasuri wabo bakoze amahano bayahanirwe, nibakurikirane aribo bakoze amahano. Twebwe baturiki Bwana Canisius Munyarugero, umuvugizi wungirije mu bya politiki y'umutwe wa M23, ndagushimiye cyane icyo kiganiro uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane nawe munyamakuru. Tugume muri Kongo, aho uyu munsi imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yahamagaje imyigaragambyo yo gusaba leta n'imiryango mpuzamahanga gufasha gukemura ikibazo cy'intambara mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni inkuru twateguriwe na Jimmy Shukrani Bakomera uri i Goma. Urwo rusaku ni urw'abaturage bibumbiye mu mashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu ndetse na za sosiyete sivile zo muri Kivu ya ruguru, aho bari mu myigaragambyo mu gitondo cya kare cyo kuri wa kane hano mu mujyi wa Goma. Iyo myigaragambyo yakozwe mu rwego rwo guhamagara ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukora ibishoboka bukarangiza intambara irimo kuba mu burasirazuba. Turasaba imiryango mpuzamahanga gutegeka u Rwanda gukura abasirikare barwo bishyira muri M23 bateze intambara muri Kongo, cyane cyane muri teritwari ya Rucuru na Nyiragongo. Birahagije kandi turarambiwe. Ayo niyo magambo twasomaga ku mabendera y'abaturage benshi biganjemo abamotari ndetse n'imiryango ya sosiyete sivile baturutse mu turere twose tugize intara ya Kivu ya ruguru na Ituri, bari baherekeje abayobozi babo ku rwego rw'intara. Imyigaragambyo yatangiriye ahitwa Rond-Point Signers saa 3 za mu gitondo, yerekera hafi n'umupaka w'u Rwanda na Kongo, aho bagendaga ku maguru urugendo rw'iminota 45 berekera ku biro by'Ubwongereza mu burasirazuba bwa Kongo. Bakiyagera basomye ibaruwa ikubiyemo ubutumwa batanga ku bihugu bitandukanye harimo Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa. Biragaragara ko imiryango mpuzamahanga ishyigikiye abari kuduteza iyi ntambara muri Kongo kuko nta kibikoraho. Twebwe abaturage nta na rimwe tuzahwema gufatanya n'ingabo zacu FARDC muri iyi ntambara. Imirambo yose tuzayishyira ku mutwe w'umuryango mpuzamahanga kuko bigaragara ko ufatanya n'umwanzi. Nyuma yaho berekeje ku byicaro by'Ubufaransa muri Kivu ya ruguru biri hafi n'ikigo cya gisirikare muri Goma, aho batanze ubundi butumwa cyane bagategeka ubuyobozi bwa Repubulika y'u Rwanda ndetse na Uganda gukura ingabo zabo ku butaka bwa Kongo. Turasaba kandi ko u Rwanda na Uganda bafatirwa ibihano bikomeye kuko ariyo ntangiriro y'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu myaka 25 ishize. Ku ruhande rw'abaturage bari bifatanyije na za sosiyete sivile bavuga ko barambiwe umudugararo muri Kongo itezwa n'imitwe yitwaje intwaro, nta gikorwa ku ruhande rw'imiryango mpuzamahanga. Igihugu cya Kongo cyangwa mu burasirazuba bwa Kongo bukunze kuba agressé cyangwa kuntu u Rwanda rudutera buri munsi ako runyuriye mu cyo bita M23. Ni umunsi rero bityo twaje kudepoza memo kugira ngo twereka amahanga gose ibihugu byose bihora bigahora bikaraba bino byose biri kunyura muri abantu bari gupfa, abantu bari basaziye mu ntambara bagasazira mu makampi. Byo twaje gusaba ibihugu ngo by'Ubwongereza cyangwa Ubufaransa kobereza memo kwango tubamenyeshe ko ibyose bibabazaga amahanga bibaza abakongomani kubona ibyose biba ayo mahanga avana ibihugu bikomeye bigahora. Turi hano kudenosa complicité internationale ya iriya mapeyi ya Conseil de Sécurité ya Nations Unies yavuze ngo M23 ifiti maarme kurenga MONUSCO na kurenga FARDC yacu. Ndago turi kubyumva kuko M23 bavuze ngo bari bakongomani. Kubera iki bavuze ngo bagiye ku mazungumuzo? Turi kubona Rwanda jona kyaje présenter i Rwanda izabishura cyane. Jean-Claude Bambaze, umuyobozi wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rucuru, avuga ko yashimishijwe no kubaho kw'ibiganiro hagati ya Kongo n'u Rwanda
Kuri we icyangombwa nuko ibyo biganiro bidashobora kubangamira abakongomani muri rusange. Tumepokea hiyo message na furaha kubwa sana. Twishimiye ubwo butumwa cyane ko tumaze imyaka myinshi mu ntambara, cyane cyane iwacu muri teritwari, ariko abari mu biganiro bamenye ko n'ibindi byabaye ntibyagira icyo bigeraho. Turasaba ko kuri inshuro byose byashyirwa mu bikorwa. Iyi myigaragambyo yabaye mu gihe umutekano muke ukomeje kugaragara muri teritwari ya Rucuru, aho abarwanyi b'umutwe wa 23 barwanya leta ya Kongo bakomeje kwigarurira uduce twinshi turi muri ako karere, kandi n'ibiganiro hagati ya Kongo n'u Rwanda birakomeje i Luanda muri Angola. Tubamenyeshe yuko muri iyo myigaragambyo hatagaragayemo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'uko bisanzwe biba muri Goma. Polisi y'igihugu yabashije kurinda bari bayirimo kugeza basoje, aho buri muntu yerekeye mu kazi ke nk'ibisanzwe. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Tukiri Goma, amashyirahamwe kimwe n'imitwe y'inyeshyamba itandukanye bagize icyo bavuga ku myanzuro y'i Rwanda. Benshi basanga umuti w'ikibazo cy'umutekano muri ako karere ari ugukoresha ingufu. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Darius Ali Asanka Igoma yadukusanyirije ibitekerezo byabo. Amasezerano masha yarashyizwe icyizere mu buryo bwose bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Niba bamwe muri bo bakekaga ko ari cyo gisubizo kinini mu gukemura iki kibazo, abandi barabona ko ari ikinamico cy'umwaka wa 2013 bongeye gusubiramo. Joseph Kitaganya ni umusesenguzi wigenga wa societe civile, yishimiye guverinoma areba ko itangiye kwita ku bibazo by'abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu. Yongeye ko ibyo bakoze i Rwanda bidahagije, akabasaba ko M23 ishira ku mugaragaro icyo ipfira na guverinoma. Abayobozi kumva ko abaturage bagize ibyago byinshi kandi ntabwo bakomeza kubaho uko bari mu makambi. Icyo twibaza ni icyo aya masezerano yakongera kuri iki kibazo, kuko atari ubwa mbere. Kuko aya masezerano batayavuga neza ngo tuyamenye. M23 yafashe umujyi wa Goma mu 2013, iwuvamo ntabwo tuzi aho yagiye, dore nanone iharagarutse. Igisubizo kihutirwa ni ukureba ko imirwano yashira kuko irengeje urugero. Nyuma y'uko iri tangazo risohoka, iyindi mitwe y'inyeshyamba arimo n'iza Maimai iravuga ko idashigikira ibyavuzwe i Rwanda hagati y'abayobozi b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Kuri bo umwanzuro wo gukemura iki kibazo mu buryo bwa gisirikare niwo mwiza. Bongeye ko bari bufashe ingabo za leta ya Kongo FARDC mu buryo bwose iki kibazo maze iminsi gitera ingorane ku banyekongo kirangira icyarimwe kuri iyi nshuro. Sendugu Museveni yakoranye na CNDP yavuye muri M23 akaba ahagarariye umutwe wa Patriote Resistant Congolais Force de Frappe Pareco FF, yabye Ijwi ry'Amerika ko iki kibazo cy'amasezerano kihagije. We n'abagenzi be kumwe n'ingabo za leta bafite inshingano yo kurangiza amateka y'izi nyeshyamba, kandi umwanya urageze wo kurwanya uwari we wese udakeneye amahoro mu gihugu. Bari abantu bari kuza kurwanya igihugu cyacu turutse hanze. Ndahamagarira umuntu wese wiyumva ko ari umukongomani ahaguruka asege turwanye baraba ibikoresho n'abantu. Ufite abantu, ufite ubukungu, ufite ibikoresho byari byo byose. Intego ya mbere nuko twe twabyiyemeje, iya kabiri nuko tuzi ko tugomba kubirukana bagasubira hanze tukazana amahoro. Amasezerano n'aya mbere igihe cya CNDP cya groupe za Rome za Nord Kivu na groupe za Rome za Sud Kivu, ariho havuye ari amasezerano yitwa Accord du 23 Mars. Nta yandi masezerano hari. Ubwo rero kuvuga ngo baraza baje kurwana bazanye imbunda ngo kugira amasezerano yabo, ntibibagirwe ko natwe twagiranye ayo masezerano. Hari abakongomani bari muri M23 ntabwo tubihakanye, ariko be kuza bazanye abanyamahanga ntabwo tubashaka. Nibaze twicare nk'abana b'abakongomani. Ku izina ry'urubyiruko mu ntara, urw'igisenge Hutu rukomeje gusaba ku banyagihugu bafite ingufu kwitabira ubutumwa bwa Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi, ubasaba kutarangara kandi kudaha umwanzi umwanya wo kurandura na metero n'imwe mu gihugu. Inosa Rugero uhagarariye urubyiruko nawe yashigikiye ubushakashatsi bw'amahoro Perezida Tshisekedi na bagenzi be barimo, ariko yamusabye ikintu kimwe. Igihe cy'igihugu gifite ibibazo ntabwo tugomba gusigara, abasore bagomba kugenda kugira ngo batange umusanzu wabo. Amasezerano bereye hano Goma, amasezerano gabaye za Sun City, ayo masezerano yose ntabwo yigeze agira icagera. Ni
ni ikihe cyizere twagira ko barubahiriza n'aya masezerano. Twebwe icyo twakomeza guhamagara abasore bacu ni ukubamenge, kuko bariya turabizi nabeshaye kandi abantu bari tete nguko ubibona babyanze. Igihugu wacu agomba kubamenge, ariko akamenya abakorana nabo, nabagira amacenga cyane noneho akamenya uburyo azakorana nabo. Kutagera kuri iki cyicaro cy'i Rwanda kwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni ikintu gikomeye cyatumye benshi mu banyekongo badashira ikizere kuri aya masezerano masha. Ikindi kije kongera lisansi mu muriro ni itangazo rya M23 riri kuzenguruka mu mbuga nkoranyambaga ryemeza ko izi nyeshyamba zitari buvaho zafashe mbere y'uko guverinoma iziganiriza. Iri tangazo rikaba ryongeye nanone guhungabanya iki kibazo cy'umutekano muke. Uretse izisesengura, benshi mu banyekongo bagaragaje ko ibi igihugu kirimo bitakiri by'ikiganiro, ariko nibyo gushira mu bikorwa ibyo perezida Felix Tshisekedi yaseze igihe yafashe ubutegetsi mu mwaka wa 2019, arimo gukemura byihutirwa ikibazo cy'umutekano muke hose mu burasirazuba bw'igihugu. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Visi Perezida w'u Burundi aremeza ko muri iyi myaka 6 ishize habaye umwuka mubi hagati y'ubutegetsi n'itangazamakuru. Yabivugiye mu nama rukokoma ihuje abakora mu itangazamakuru mu Burundi. Eloge Wirikaneza aratugezaho inkuru irambuye. Nyubakwa za seminari nkuru ya Katolika Gitega kuva kuri uyu wa 4 kugeza kuri uyu wa 5 hakoraniye amenyesha makuru abaserukira leta, amashirahamwe yigenga, imigambwe, amashirahamwe n'ibisata mpuzamakungu. Bariko bigira hamwe ukuntu honagurwa igisata cy'itangazamakuru mu Burundi n'amategeko akigenga. Yugururiye inama icegera cy'umukuru w'igihugu yemeje ko muri iyi myaka 6 iheze imigenderanire yatitutse rwose hagati y'ubutegetsi n'imenyesha makuru. Yavuze mu rurimi rw'igifaransa. Le travail des médias durant ces 10 dernières années a connu des hauts et des bas. Igikorwa c'itangazamakuru muri imyaka 6 iheze carahungabanye, dutegerezwa kuvyemera. Hari bimenyesha makuru byatwawe no kuneganira ubutegetsi biciye mu nzira itari ya demokarasi. Ivyo vyatumye haba ukwinubana hagati y'ubutegetsi n'itangazamakuru muri rusangi. Claude Bochu aserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi nawe yamenyesheje ko habaye utwigoro mu vyerekeye ukubahiriza ubwigenge bw'itangazamakuru. Uwo mugabo yakoze ibishoboka byose kugeza ibihano vyari vyafatiwe leta y'u Burundi hamwe na bamwe mu bategetsi harimo umushikanganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bibakuweko, ariko yemeje ko amenyesha amakuru bagiterwa ubwoba mu Burundi. La liberté de presse reste cependant un enjeu de taille. Ubwigenge bw'itangazamakuru ni ingirakamaro mu buzima bwa minsi yose. Nico gituma shimira abamenyesha makuru b'abarundi benshi bakorera mu cuka kigoye bagahangana n'isugerezwa, iterabwoba hamwe no kutizegwa na bamwe mu bategetsi n'abandi banka kubaha makuru. Bocha serukira ubumwe bwa Buraya yavuze kandi ko agashahara kamenyesha makuru mu Burundi ari ntica ntikize. Ibi cegera c'umukuru w'igihugu asanga biri mu bituma mu gutakaza kanovera. Pour faire face aux difficultés financières, certaines radios ou TV ont puisé le personnel. Mu guhangana n'ubukene, amaradiyo n'amateleviziyo amwe yarondereye abakozi mu gwaruka rw'abashomeri rutagira ubumenyi na bukeya. Ivyo vyugururiye umwuga ku buhumvyi, byaciye bituma umwuga utituka, kubahiriza amategeko y'umwuga biba umugani mu mwuga w'abamenyesha makuru. Onezime hari ubuntu atwara urunani rw'amaradiyo mu Burundi ya BR yatubwiye ko yiteze intango nshasha inyuma y'inama. Mukuri turiko turava kure uhereye nko mu mwaka w'2015 mwabonye yuko hakozwe ibintu vyinshi bitabaho mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Havuzwe ko amaradiyo yaturiwe, havuze abanyamakuru bahunze, ariko iciza tumaze kubona nuko hariho n'iyindi mvugo iriko iregereza cane cane abanyamakuru, ibinyamakuru hamwe mbere na leta. Tukagira tuti rero ejo ni heza, buca kumbure ibinyamakuru vyo mu Burundi ivyerekana koko bikagaragaza ishusho nziza y'igihugu, kumbure tukavuga rumwe nabo twahora twibaza yuko tutavuga rumwe no kuvuga leta. Muri imyaka 3 iheze Burundi bwungutse ibibanza 53 byose buva ku 160 buja ku 107 mu cegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungu rihanira ubwigenge bw'itangazamakuru RSF risohora buri mwaka ku bihugu 180 mw'isi.
ariko mu cegeranyo c'umwaka w'2021 ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu bwavuze ko leta y'u Burundi ikandamiza abamenyesha makuru bigatuma bahitamwo kugira ibintu bimwe bimwe bafata nk'ibwishwa bakareka kubikora kw'inkuru. Ico cegeranyo cagize imwe mu mirwi yegereye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nk'urwaruka rwawo imbonerakure kuba baburabuza bagakubagura bakongera bagatera ubwoba abamenyesha makuru bikekwa gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi naho ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ryemera ubwigenge bw'itangazamakuru n'ubwo gushikiriza ivyiyumviro. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura no kubagezaho aya makuru. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza umugoroba mwiza.